Dinja l-podda numru 569 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisom minant ras il-ħanut Mjaw, Sebastian Kalleja u The Violent Violets. U biex nibdew l-lum din minant B-Squaze. Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant fil-podda ta' numru 569 illum u ftaħnija bil-mużika ta' B-Squaze, is-silta tagħhom Lost at Sea li hija waħda minn dawk li huma nominati fost diski recordings oħra li ħarġu matul is-sena li għaddiet l-2019 u li intom issa matul ix-xahar ta' Jannar tal-2020 ħarkom tistgħu tivvutaw għalihom biex naraw li ma kienu dawk li tażlu intom fost il-favoriti tagħkom tal-sena li għaddiet. Id-dettalji għal dan kollu fl-imkien ma' dettalji ta' da' kollu li għandu xaqsam ma' din il-poddata bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Silta oħra li hemm naħseb li kollha llum iva. Fil-fatt il-siltiet li għandna llum huma kollha wkoll abbinati mal-ivvutar tagħkom għall-għażliet tal-2019 l-istess bħal mejja din mingħand xi ħadd li qatt ma kont smajt bihom qabel jisimhom Ras il-Ħanut u dawk li forsi marru naħseb il-Marok għandhom idea forsi ta' x'inhu Ras il-Ħanut u xi ħaġa li torbot anke mal-ħwawar
Ma s-silta tagħhom jisimha ir-ras. Din l-istorja ta' vera u manda gideb xejn. Mijiex ta' vella ġera iżda ta' da tnejn. Iħabtu ras ma ras, iħabtej. Ir-ras toqgħod l-imsida, ir-ras kun fuq il-bejt. Bissima pozittiva tikol il-ħobż biż-żejt. Ir-ras tonxor il-braż fuq il-bejt. Ir-ras ta' marsa skala, ir-ras fil-parapett. Ma jafx għaliex u l-għala, ferħan isu parpet. Ir-ras idoq il-braż fil-parapett. Ir-ras dejjem tisfida, la safar fuq il-bejt. Għall-isbaħ netpet pisa, tweet sounds fucking great. Ir-ras tonxor il-braż fuq il-bejt. Ir-ras il-perspettiva, isib fil-parapett. Il-neighbor daqxejn diva, trumbetta fil-perpet. Ir-ras idoq il-braż fil-parapett. Iħabtu ras ma ras, iħabtej. Ir-ras mela mek minant ras il-ħanut u din hija waħda minn diversi siltiet ta' videos ta' kanzunetti bil-Malti li tistgħu tivvotaw għalihom matul dan ix-xahar f'Jannar. Komplu vvotaw kważi xi 200 s'issa waqt li qed nipprepara anka din il-poddata fit-tieni tmiem il-ġimgħa ta' Jannar, nkomplu nivvotaw sa l-aħħar ta' Jannar u mbagħad fi frar naraw xi tkunu għażiltu. Is-siltiet illum kollha abbinati ma' l-2019 għadhom għalkemm beda ħireġ bil-mod xi materjal ġdid għad fadalli diversi siltiet x'indoqilkom u fosthom l-album tal-Mjaw. Kont semmejtulkom imma ma nafx niftakarx sew jekk konx daqqejt silta minnu, diski għal-ħmiru għal-album li ħareġ il-Mjaw u minnu se nsemmakom naħseb torbotu kollha anke ma' xi aħbarijiet li għaddejjin bħalissa il-ġlida ma' nfusna minant il-Mjaw. Emma ġiru konsegwenza, martalu reverenza, jek tqim il-flus u ħin, xil-ostja qed tistenna mhux bil-fors. Se jsir is-Central Link. Provajna ndefsu l-baħar ġo tazza ta' ci fottiamo a vicenda e nessuno si chiede il perché. Viva Central Link. Issa naraw l-dinja trabat ma' siġar u jamlu sew ta' fuq. Iżda ħbieb tiegħek attendi li ma nitfixklux. Ġlieda mal-assassin hija ġlieda ma' nfusna. Arak ixxenkel rasek jekk xi ħadd jieħu xi żball. Teqlet fuq it-traffiku qisek pappagal, oh yeah. Viva Central Link. Irridu kollox komdu, irridu kollox issa. Tħossa kważi tilbuttak minn warajk qabel imissa, oh yeah, 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 yeah. Viva Central Link. Għaxem marfin siwi jituna is-siġar li kollox għandu bżonni ġilet mal-ħajja u l-ħajja tġilet lek lura. Now viva Central Link. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Na, 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 na. Minn flok il-fejbu s-siġra ingergru għax il-frott mux brin. Iżda kif mux qed naraw li tajna din l-om niżomna ħajjin fl-idejn bla ruħ u erridin tal-assassin. Għax l-assassin u l-ambizjoni, il-pesa l-illusjoni, il-reba u il-ħtif u l-eżagerazzjoni. U
li modi u niftħu toroq ġodda inwafqu din il-gwerra fuq in-natura ta' pajjiżna billi ġew fina nsibu lodda għax Malta ġdida impossibbli mingħajr l-eżaġerazzjonijiet tinbidel qalb il-poplu mbagħad jinbidlu is-salbiet jinbidlu il-prioritajiet għaxin il-ħajja mingħajr arja u rokna ħelwa l-kwiet mingħajr il-kien ta' siġra xi ħaliflok storbju tal-miskin Ġlieda ma nfusna mek bil-komment politiku dwar is-Central Link minant il-mjaw meħudu wkoll mill-album id-diski għal-ħmir. Dan l-album huwa nominat flimkien ma' madwar 15 l-album ieħor li ħarġu matul l-2019 illi intom għadkom tistgħu tivvotaw għalihom permezz ta' ToniSant.com biex naraw l-imkienu l-aktar siltiet preferiti tagħkom. L-istess ukoll bħalma tistgħu tivvotaw kif diversi minnkom qegħdin tagħmlu għal silta maħruġa online bħala music video minn Sebastian Kalleja, din ta' fuq żgur jekk segwu r-radju, jisimha Touch. On repeat, when the melodies are over on the beat, and the hearts are going faster, count to 3, till I find you hypnotizing, 'cause I've done it all the time. I like when we intertwine, and no one knows that nothing can tame me. I might give it to you, I know it sounds crazy. We went back to blue, that's all that I can see. All I want and all I need is a little bit of that good touch. Just a little bit of tender touch. It's a little bit of that good touch. On repeat, when we're touching we go louder. It feels the same. I think whenever we get older, then I don't want it. I don't need no hesitation, 'cause I've done it all the time. I like when we intertwine, and no one knows that nothing can tame me. I might give it to you, I know it sounds crazy. So that I can see. All I want and all I need is a little bit of that good touch. Just a little bit of tender touch. It's a little bit of that good touch. That nothing can tame me. I'm in the gap with you, I know it sounds crazy. It's a little bit of that good touch. Touch mek mela minant Sebastian Kalleja marbuta wkoll anka ma' kampanja dwar sewqan u xorb kif dawn insomma ma jmorrux fl-imkien naturalment. Hawnhekk ikun tajjeb ukoll li waqt il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, apparti ToniSant.com. Infakru wkoll ver-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt. Hemmhekk bħalissa hemm lista ta' nominazzjonijiet kollha mill-2019 li ġbarna għal Mużika Mod Ieħor għall-għażliet tagħkom issemmija biex intom tivvutaw permezz ta' ToniSant.com. Komplu segwu u komplu votaw x'nista' ngħidilkom. L-aħħar silta li san wassilkom issa hija wkoll beħuda minn wieħed mill-albums illi hemm nominati. Smajna jidher li silta oħra minnu dan fix-xhur li għaddew. L-album Jade tal-Violent Violets din hija Green Lights.
this port. Green lights I receive. Broken seas. I design for my rise and fall, and these ghosts, the cold touch, dancing aimlessly. Sit down, watch out, look as they stand. Have you loved anything lately? What's on your mind? Here I find myself lost in this maze again. Which corner will I make my descent? Best we all just forget. Just in time for the latest breaking news. Green lights I receive. Broken seas. Sit down, watch out, look as they stand. Have you loved anything lately? What's on your mind? Here I find myself lost in this maze again. Which corner will I make my descent? Best we all just forget. Here I find myself lost in this maze again. Which corner will I make my descent? Best we all just forget. 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 Best we all just Big Green Lights mill-album ġejt tal-Violent Violets għana ġejna f'tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Qabel inħallikom nfakkarkom biex tkomplu tivvutaw permezz ta' ToniSant.com għal dawk li kienu diski recordings l-oħra mill-2019 li huma fost il-favoriti tagħkom u ħeġġu lil ħadd ieħor jekk ivvotajtu diġà biex jagħmel dan. Aħna nkomplu niġbru l-voti tagħkom sa l-aħħar ta' Jannar. Sana nettant aħna nerġgħu niltaqgħu żgur u sa dakinhar jiena Toni Sant minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.